Chibai ule April ni som le pariatania tuntu makan thu thar ngai thak tur te hi April ni som le pasari jan laia kan buat sayani April ni som pasari tlai lam khan Russia ko chuan Russia in Ukraine arun soisel tu Vladimir Karamurza Kremlin critic chu kumsom ni le panga chung te meu zel tang turin achung thuare sak le tamak mai Putin hian Russia opposition leader Alexei Navalny po tuna hian zela akhung meka food poisoning wangin thi chhongin a omreng ani Putin hian ama soisel tu le ama ron el phatur deuh ho hi zela akhung mai zela Karamurza hi ram phat chan tu Russia sipai te chanchin diklo the dar tu pol thalo te na thok ho ti in case our tirani Vladimir Karamurza kumsom li le pakhat mi hi historian journalist le opposition politician ram pahnia khwale tuini na citizen nei ni in Russia le British passport nei lai ani February ni som ni pasari sang ni som panga a po khan Russian President Putin hian Kremlin critic Boris Nemtsov alo tha tir to ani Karamurza hi kumsang ni som panga le kumsang ni som pasaria po khan alo thi thel to a koma in na omrenga apmel ma Russian security services ten food poisoning anbeini in a soi Kremlin critic Alexei Navalny zela akhunga Karamurza kumsom ni le panga atang don boka opposition politician te tan chuan Russia a hian om ngai na a om lawani ber mai Putin a hian chuan lam dorom te te siamin zela ada thazel mai sia Putin a hi helna achuaka tual chung buaina achuakemo athiemo ani ngot lo chuan Russia rama hian tun ang renga thil lakal lani chuan alal na hi an pai thak mai arin om lo le ani US top secret lika chuan Ukraine spring counter offensive chu April ni som thuma tran ani anga heiba ka hian US le NATO reconnaissance mission 10 an backup ang Newsweek in thotan nia ata landanin Kiev chuan Battle of Bakhmut Artemov slama sipai puiturin trooper sing thum man tirbel to anati top secret commando Ukraine Allied Border te hi an chanchin riat tura tamlo le a the Dozer unit tia anko Ukrainian Special Forces sami te hian 10 mobile border detachment atangin an ming hi an puwa Ukraine militarized state border guard service atanga Allied thanchu big te anni sangni pani khan Dozer te hi din ni in Mel sang sari dayami mission po arukin anlo thok to a sang kha zakwa som kwa pakhat USSR tluk chia tatang khan Ukraine hian Russia sedo na tho arukin anlo machon fo to chen 2014 Vladimir Putin annexed Crimea atang phe khachuan pro Moscow separatist tenen anin beizau zawa state border service bika 10 mobile border detachment 10 separate operational response detachment Dozer te hian mission khir tak an thok thinani Ukraine hian border force mipui singa sangthum military personnel singli sanga anneya chung zinga thazual deuh chu Dozer te hi anne Russia full scale invasion ma khan US in Dozer te hi training tactical equipment and maritime patrol craft te an thuam thana sat le ani Russia Wagner group chuan Orthodox Eastern Pualin Ukraine mi tang za chuang chu Ukraine an tir kir le ni in an group din tu Evgeny Prigozhin chuan video aposa atalang Russia Defense Ministry chuan Ukraine kho chaklama kho pui cheto tak Bakhmut chimthlang le marchak biala city block pani dangchu Wagner unit te chuan an la le ti asoi Ukraine sipai te chuan eastern city of Bakhmuta
in dona anasal le ti ansoya Russian Defense Ministry ten Wagner Mercenary Group in area pahni anlak le ta ka wangin Ukraine lam hian thunun an nei zau to lo le Cherhi Chereviti spokesperson for Ukraine Eastern Military Command chuan Bakhmut in dona chu bloody battle lani kan sipai ten thei to pan chua thisen po aluang na sa le ma se mel malam kan beilet zel theiati United Kingdom intelligence update Ukraine hi Bakhmut lama antol nunga ni chung chu lai puya in be na anasa le ni inan report ani Ukraine kho chak lam kho pui Slovenian sa Russia in missile mga be puya thak na thizat chu mi som pakhat antling to zirtop ni khan Russia in Kherson be awangin mei chepani anthini in Ukraine President Office chu anasoi Russian politician le Donetsk People Republic kho tu Denis Pushilin chuan Ukrainian Russia thunun Donetsk khopui pakhata ka awangin mi palian thia mi soman hliam ni inasoi Yasinuvata a liam tuar zinga hian mei chenau pang kumsari mi po atel ti asoi bok Russia hian Khersona Ukraine police te beinan drone mang ti hebiala police force te chuan an soya Korobel area a police car pakhat bei ani thu asoya officer pahnih hliamin car hi achhevek ani ati Berislava hian police officer pakhat a hliama car te po achhia ani Russia in spring military draft campaign anei thin chu arwa man angin kalpui me kania President Vladimir Putin top official in dan anga azia lu chau system thar hnuaya mass electronic notice thon chua tumna a omlo ti Colonel Andriy Birikov chuan zirtop ni khana soyani Pentagon Ukraine top secret document li ka wangin Biden administration a ming chale a engtin nge khatiang thupoi mo lutuk 5 eyes te po ang sil phallo kha all sam te in kumson ni le pakhat mi lekin ati pu ruk thei February thavela tanga pu druania highly classified document tivesi Washington hian engtin nge a man khoi pha ka ada mai ti zo na atam le Wikileaks Julian le Edward Snowden te ai po a nau pang le thuak nei lo zo ka ngai ti ani le ngala he thilli ka hian American intelligence community ten Africa Middle East Asia continent lama ho tu te in biak na an ngai thak ruk na alang na sabok si America hian an ma ni allies tenge nge po ring zo lo an ni zia alanga ti hi chuan a tho puiram te po an hlo trek rin na anasa hle ani Pentagon Ukraine top secret document li ka khan Netanyahu sarkar Israel sarkar in trom te chuan ramro rel na sang ber kota just te chu sarkar lain appointment an pek theinan thunei na pum hlum nei an tuma wanga an ram chunga buai mup wang lai khan Israel intelligence Mossad ten sarkar le mi puite lung oilo nalan tir turin an lo fui na sa ti aron lang chuaka Mossad le sarkar ding lai te an in thurwal lo chuan Israel security tan poi thei takani an ram prime minister meu po an thlop lo chuan Israel intelligence te din hmuna pher dar hle ti alang bok hemi pi alama hian America in an eli pui ber te po an ho tu tele intelligence te in biak na an en thazel ti aron lang chiang hle boka Netanyahu ero chuan NBC interviewa document li kena puan chu te chu thu tak khu ka khu puitla kanilo America eli thaber chu Israel ani chutiang boken Israel tan po US ani ati America le Israel tho hona hian nun na tam takachan himmati Mossad te hian Israel sarkar me khi an lo do ru reng zokem ni ti chu zo na ani tamek bokani Mossad legal advisor
Israel dan le duna lungoi lo anom chuan Mossad junior member te lungoi lo nalantir na antel theya Mossad the military internal security services te hi prime minister tenen an tho ho that angai le ani US president Joe Biden chuan western allies te soisel na an document li ka wang hian atok na sa le a judicial overhaul legislation wangin Biden an Netanyahu hi next White House program a som don lo ti tepo a umbokani Russia in rong taka Ukraine arun na chuan kumni mel ang mu mek lain an infiam mi te international sport fila in lantir le tumin ma an lanasa le ani International Olympic Committee IOC chuan Russia le Belarus atanga infiam mi te chu international competition a ram ai o ang nilovin mimal neutral ram angin an tel theya IOC thutluk na hi Ukraine tan chuan poi thei tak ni in Russian infiam mi te an tel phallo bur turangen tu ania ramdang ang bokin Russia hian international sport te chu an rama infiam mi te thei na san zia pholan na na mandu thin ania Russia dang lam na chu sarkar le sipai te chuan award winning athlete an nei thei nan an kal thui ngam le a doping program na satak po an kal pui du maya hei wang hian Russian infiam mi te chu an tel ve phal sak lo an tam pha le bok Wimbledon po in Russia le Belarus tennis player te chu an ram hruai tu le sarkar te chet lak dan an thlop lo ani chuan an tel ve arem ti taboka chuti lai chuan Ukraine infiam mi Elina Vitolina chuan poi soilo Ukrainian te an thi chung chuan Russian infiam mi te tel ve phallo turin angen thung Russia a defense ministry chuan hunrei takata to program turu tak kalpuin chumi mang chuan infiam mi te chuan khovel huap po in hlo tlin na turu tak tak an lo nei thei pha to ani Russia sarkarin infiam mi te ta na malak na akal pui langsar ber chu Central Sport Club of the Army CSKA ani coach Zatel Rualin Russia ram an tuama infiam mi sing khat chuang training an pe ani he club hi kumza to na upa dito in Tokyo Olympic sang ni som hi pakhata pokhan Russia in medal ahon tam per te chu he club member te hlo chu hi ani reng ani Tokyo wa khan Russian athlete te chu team ORC Russian Olympic Committee mingin an tela achan ber po state sponsor doping wangin national team te chu an tel ve khap sak an ni wang ani Defense Minister Sergei Shoigu chuan military athlete te chu competition nei zo nuwa muwa award pe in Olympic le hunatana in puacha turin na tingala hun khoral thein ni lo in buat sai le nga ro u atia game le atan anin puacha that theinan kan ti tur kan tiang atibok Russia military ne na inzom na nei sporting program langsar tak bok chu DOS AAF DOSAF Volunteer Society for Assisting the Army Aviation and Fleet ti hi ni in kumsang kajakwa som ni chawadin dai to kha ani bok Russia Defense Ministry chuan DOSAF hi ayan kol ni in generalin athut chil ngat tani President Putin a chuan Real School of Bravery ti hialin asoya he mun hi military commander cosmonaut le pilot te cherna ani bok DOSAF hian Olympic medalist tam tak cher chuak to in chung zinga chuan Tokyo Olympica Russian infiam mi goal lamma saber Vitalina Balsaraskina po atela a gold medal lak nuwa DOSAF chu ram mai na lantir na sang berti ina soi nge ani Russia sarkarin infiam dalama chakna chan adu zia chu a infiam mi te
damdoi chakna manga ati chakna program akal puidana alanga Sochi 2014 Winter Olympic ma khan mu chua ani hlawa khamikum November thla khan World Anti-Doping Agency WADA tena chui chian na anneya Russia chuan in bumna na satakina kalpui anti hiala in fiam mi te sampul la in laboratory Russian sarkar chu a enroll thuk le ati kumsang hi som pasari khan McLaren report ti mai WADA in a chui tir chuan Russian in fiam mi sang khat chuang zinga Olympic medalist te po telin state sponsored doping program kumsang hi som pakhat atanga sang hi som panga antel vek ati hiala heiwang hian Russia chu international competition rang atel ve khapanita ani Moscow heroin a in fiam mi te damdoi manga ati chak tia pu na chu hnolin a phana sa hle thunga engwangin nge Russia sarkar chuan sporting arena a chakna chan a chil Russia chanchin bular tak vedomosti chuan Russia sarkar chuan in fiam mi te chu thiladu omlo laya Russian te tilima in lungruan la siam tura adu wang ti ina soya chakna chan kan mamoa chakna hi state policy zinga telani ti in talanani chumi tur chuan doping kalpui chu a hre hau lova ma se riat chua ani tak nuwa rem atok ta ani Russia ice hockey player lar takle Olympic champion tumni nito Vyacheslav Fetisov tuna United Russia Party MP ni mek chuan international sport history chuan ram musit tak kan ni ti hialin asoyani China PLL Navy ten kar masa khan nithungot mai sipai nun chan Taiwan Strait anjir nuwa Monday US Navy guided missile destroyer the USS Biliasin Freedom of Navigation den chenin Taiwan Strait an paltlanga HCMP Peichuan China lam alat asang le anti Senior Colonel CA Spokesman People Liberation Army Eastern Theater Command chuan People Liberation Army Eastern Theater Command te America awangin inraring renga omangaya China National Sovereignty le Security baka kan ram che vel rem na le muan na hi kan kuta a omsia a ha thak thin hle ani ati ve hialani Myanmar Coco Island military facility buntur le Sri Lanka satellite receiving ground system China puina buntur chuan India enthak na rem chang siam tumna tiangai na le launa asiam tun hnaya satellite thalak pholana Coco Island military facility bun mek ni in hei hi India rama Andaman and Nicobar Island China bul hnai loka ania hei mai ba ka hian China chuan Chinese Academy of Sciences le University of Ruhuna Southern Sri Lanka te tangkop chuan Aerospace Information Research Institute din antumboka heng te hi Indian asset te spainan le information poimo riat ruk theina na man ani alaum le ti in security establishment ta chuan an soi abik takin Andaman and Nicobar Island atanga kilometer somruk le kahla Myanmar ma Coco Island military base din mek chu Chinese sumsenga kalpui mek tia soyania radom radar laka himnan dom ang takasakpo satellite thalaka tangin mu ani tin soyania Coco Island hi chimlamram nena thunzom nan lei metar za somsari panga aseido mek ni in azaw lampo metar riatani ti ani bok heng facility te hi Chinese military tena mamo huna an man thei tura ruam man tia soi ani bok thakal ta khan London based think tank Chatham House te chuan January sang ni som ni pathuma mekzar satellite thalak phochuana aneya ahangar thar pani kasawai thar le
accommodation block ni oma lang te chu mu thein na oma hei ba ka hian runway meter sang ni zathum vela thuile radar station te a om bok ti in ata lang tun ma point kumzakua somko chawa khan China chuan Coco Island a hian intelligence facility bunin a enkol to tia lo soi to thin ani boka satellite tracking facility te hi civilian le sipai tena an man ton ve the ania abik takin Chinese civil space program te chuan Chinese military tenena in sinai taka thokho reng tia riat laran ni bok China in helai region na sa zoka ma ala hian Indian asset poimo le information poimo te a riat ruk thei pha don niangai ani bok ani India in Sriharikota a satellite launch facility anei te Odisha a integrated missile test range anei te chu Coco Island atang hian chiang takin China chuan aspai thei reng don tiangai ania China hian Asia mai ni lo South America lama po network zau zo ka siamin a in phan meka Antarctica a po a in bun mek zel bok tun mai lo ka po Chinese Research and Survey longchu Sri Lanka a hamban to ta a achola he en thak na long lian poimo tak mang hian helai region vela thil poimo tak tak te chu China chuan ala khom thei ngei turangai ani bok oga sang hi som hi pan hi khan Chinese spy ship Yangwang 5 chu hamban to ta hian alo chol to boka China le Sri Lanka chu diplomatic lama in bakkai na athen pha to a khami kum vek November tha khan en thak na long tho yan uang 6 chuan Indian Ocean region alut boka khati lai khan India in long range missile en china tum lai ani boka ba se athul zuya anua India in missile en chin hun arwat le a helong bok hi hamban to ta a hian achol zui le ani